Hoantsika jiaby zay mitady VST gratuit, drum kit gratuit, loop kit gratuit, midi kit gratuit. Si ianareo zay te ho lasa beatmaker na koa ianareo managna chaîne YouTube fa te hampitombo nombre d'abonnés dia natao ho anareo ty vidéo ty ka zahavo hatramin'ny farany. Aza misy étape-ndraha dinganigny aminazy ty fa important aby jiaby. Alohan'raha jiaby intro lesy. Salama olo jiaby, dadakely producer right here. Ela fa nasokatra chaîne YouTube eky zay. Tsy dadakely producer eky agnarany agny fa Tuto FL Studio Gas. Mety teny anao hoe efa mampizera ngany tuto alefanao Facebook eto fa zay tsy andany vola amin'ny cyber eky. De ho za mamaly anao hoe tsy quoi, tsisy problème. Fa reto aby nefa ny avantagentsika zay jiry vidéo agny amin'ny chaîne Tuto FL Studio Gas amin'ny YouTube. Isaka za mandefa vidéo agny anao mahazo raha gratuit, na io VST, na io drum kit, na io loop pack na ino de ho azonao agny. Tsy vitany anao fa mahazo fahalalagna amin'ny tuto, mbola mahazo raha gratuit koa. Sotrapesaka. De tonga am'lay fizaragna bonus kely ho antsika abonné ko reto na futur abonné zay managna chaîne YouTube zay ti développer activité agny amin'ny YouTube nefa kely ny abonné de ty misy astuce kely ambarako atsika zay afaka ifagnampiantsika izy ty ampitombo malakilaky ny nombre d'abonnés-tsika tsy mila mandany vola amin'ny ICT na fividianagna abonné. Raha ohatra farany fa ambarako anao zao désolé izy. Ny dingana voalohany dia mandiana ao amin'ny chaîne Tuto FL Studio Gas de mametra commentaire am'lay vidéo managna an'ty miniature ty. Soratanao amin'ny commentaire io hoe ndao ifampiabonné. Rehefa mahita igny sasany miditra am'le commentaire anao, miditra amin'ny chaîne anao, miabonné amin'ny chaîne anao de aveo izy miverina am'le commentaire mamaly hoe vitako ny abonnement dia ianao zao torinao zao. Imagine hoe mavita karaha igny antsika ampy zato fogna antsika mavita karaha igny efa ça va, efa tonga de explosion totale. Mankasitraka anao ary nijery ny vidéo hatramin'ny farany de averiko indray mandeha ho anareo zay te ho lasa beatmaker na te hahazo fahalalagna mahakasiky ny mixage na création na instrumental na mastering io dia miabonné va amin'ny page dadakely producer sy manova abonnement amin'ny chaîne Tuto FL Studio Gas fa agny koa anao mahazo raha gratuit maro be isaky ny vidéo na io drum kit na io loop sy ny tariny. Magnamiaro rendez-vous anao amin'ny fotoagna magnaraka koa guys. Ciao.